Askiki pantaknitaki kun jamás kaptasa ki churutaka fútbol toqueta cambiate hoy nakautki. Masurok Primera División de Bolivia, Liga Tiguyan Tawin Kim Sana Tawin Nakaut Hawaii. Libertad Gran Mamore Tamak Pagol Mayro Blooming Tamarati Hawaii. Narir Golak Blooming Tamataki Purin ha. Gaston Rodriguez Pau Mak Atar Gol Chantan ha. Ukan Virus Tun Kapayan Katarok Leandro Saspe Pau Penlat Libertad Gran Mamore Tamatak Gol Chantarakin ha. Ukat Pair Pacan Miguel Mendoza Hupau, Pair Gol Libertad Gran Mamore Tamatak Pescatun Kapakal Kataru Chantarakin ha. Ukarok Wilsterman Tamak Chusachusaru Royal Paritaman Proptawai. Ukat Independiente Petrolero Tamak Kimsa Gol Churu Real Tamaya Potamon Patipjesiwai. Narir Gol Pedro Asoy Hupau Tunka Kimsa Kalkun Kataru Chantanja. Pair Gol German Arauz Hupau Patun Kamayan Katar Arkupat Paru Chantanja. Ukat Kimsir Gol Luis Ali Hupau Kimsa Kalkun Kimsa Kalkun Kataru Chantjakinja. Si churu teka kayan tawin pa na tawin nakawutki. National Potsi tamang kwabida tamang piu. Victor Agustino Garta na tanyong yun pes kakay puchi kataniro nantas kani. Ukat Universitario de Vinto tamang Real Santa Cruz tamang piu. Felix Capriel sa na tanyong yun pakal arumichi kataniro nantas karakini. Masurok Europa token wal kasumuitot tamanakaw na tawyapre. Nias La Liga yan tawin Sevilla tamak pagol mayro Real Madrid tamang patipkasiway. Sevilla tamtakak Rafa Mir hupaw sa pagol chantaway. Real Madrid tamtakak Rodrigo hupaw paypach gol chantaway. Serie A yan tawin Fiorentina tamak pagol mayro Roma tamaratipaway. Luka Jovic ukat ikoni hupanakaw kolanako chantawyapre. Inter de Milan tamak Kimsa gol payro Atalanta tamaratipaway. Inter de Milan tamtakak Romelu Lukaku, Nicola Varela ukat Lautaro Martinez hupanakaw kolanako chantawyapre. Atalanta tamtakak Mario Pasalic hupak magol chantaway. Ukat Andrea Onana hupak arkupat Peru magol chantawayaraki. Bundesliga yan tawin Colonia tamak pagol mayro Bayern Munich tamang patipkesiway. Colonia tamtakak Dejan Lubicic hupaw sa pagol penalatu chantaway. Bayern Munich tamtakak Kingsley Coman ukat Jamal Musiala hupanakaw kolanako chantawyapre. Ukamasin Bayern Munich tamak Bundesliga yan tawati perijewa. Ukat Borussia Dortmund tamak pagol aru Mainz 05 tamang puraptaway. Borussia Dortmund tamtakak Rafael Guerreiro ukat Niklas Sule hupanakaw kolanako chantawyapre. Mainz tamtakak Hancho Olsen ukat Karim Onisiwo hupanakaw kolanako chantawyapre. Ligue 1 yan tawin Strasburgo tamak magol aru PSG tamang puraptaway. Strasburgo tamtakak Kevin Gameiro hupaw sa pagol chantaway. PSG tamtakak Lionel Messi hupaw sa pagol chantawayaraki. Ukat Olympic Marseille tamak pagol mayro Brest tamang patipkesiway. Olympic Marseille tamtakak Chancel Mbemba hupaw sa pagol chantaway. Brest tamtakak Ugo Magneti ukat Magdi Kamara hupanakaw kolanako chantawyapre. Masurok patong kamarane katak mundial yan tawin Pusia na tawin nakaut Hawaii. Brazil tamak pagol churu Nigeria tamaratipaway. Yan Pedro ukat Marquinhos hupanakaw kolanako chantawyapre. República Dominicana tamak Kimsa gol churu Italia tamang patipkesiway. Cesar Casadei hupak pagol chantaway. Ukat Giuseppe Amorsino hupak magol chantawayaraki. Colombia tamak magol aru Senegal tamang puraptaway. Colombia tamtakak Oscar Cortés hupaw sa pagol chantaway. Senegal tamtakak Mamadou Camara hupaw sa pagol chantawayaraki. Ukat Japon tamak pagol mayro Israel tamang patipkesiway. Japon tamtakak Isa Sakamoto hupaw sa pagol chantaway. Israel tamtakak Roy Nabi ukat Omer Senior hupanakaw kolanako chantawyapre. Si churok Europa token sumuitet tamnakak anatap harakiniwa. Nias La Liga yan tawin makay purok Atletico de Madrid tamak Real Sociedad tamang piu. Civitas Metropolitano na tany uyunan natas kani. Patwa pacharok Barcelona tamak Mallorca tamang piu. Spotify Camp Nou na tany uyunan natas karakini. Premier League yan tawin takpacha na tawin nakaktun kamayan arwachi kataniro apasini. Arsenal tamak Wolves tamang piu. Emirates na tany uyunan natas kani. Brentford tamak Manchester City tamang piu. Kitech Community na tany uyunan natas kani. Chelsea tamak Newcastle tamang piu. Stamford Bridge na tany uyunan natas kani. Leeds United tamak Tottenham tamang piu. Elland Road na tany uyunan natas kani. Manchester United tamak Fulham tamang piu. Old Trafford na tany uyunan natas kani. Southampton tamak Liverpool tamang piu. St. Mary's na tany uyunan natas kani. Serie A yan tawin Ratun Kalorok Bologna tamak Napoli tamang piu. Zenato Talara na tany uyunan natas kani. Bakay put positong kapsakan katarok Juventus tamak Milan tamang piu. Allianz na tany uyunan natas kani.
Si churuq patun kamaraña katak mundial yantawin Rusia natawinakaut hi paqay puruq Irak tamaq Inglaterra tamanpiu único Diego Armando Maradona natañ uyunatani pachpapachuruq Tunes tamaq Uruguay tamanpiu Malvinas Argentinas natañ uyunatasqani Esqaqay puruq Honduras tamaq Francia tamanpiu único Diego Armando Maradona natañ uyunatasqani ukat pachpapachuruq Corea del Sur tamaq Gambia tamanpiu Malvinas Argentinas natañ uyunatasqarakini Uka kiw hilat kullakanaka, yaqurkama, maqa ch'aruntawitaq nitaki.